Jotono no lam sogwa ni channel o kai tamung no norok ani channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related videos nga phaidi dini kaise ketal notification ailanyai o notification rijaka Department of Atomic Energy ni bukhaktai nga norok video no paithak jorate nai tong ni kam ka saimana ni bagai nga phaidi official notification ailayena omokai official notification or notification rijaka among kangkai Government of India Department of Atomic Energy Baba Atomic Research Center ni bukhakti rijaka official website no tangri ruana description o thangi visit khlai naidi o jagao kaini post tongo je Indian citizen ro apply khlai manai o jagao direct recruitment kaise tongnai ta kaise tongnai training scheme tai o jagao 24 तारिख नि सिमी चेंग खाबो 22 तारिख मे जोरा तंगनाय लास्ट डेट नरक ऑनलाइन अप्लाई मा खलायनाय नरक तमुंग इंटरेस्टेड तंखांके वीडियो नो पाइथक जोराते नाय तंगदि ओ जागाओ तंगो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट तो तंगो तीनटा पोस्ट तंगो टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक असिस्टेंट ताई टेक्नीशियन तंगो और पे मैट्रिक्स पुरिजाक तंगो पे लेवल तंगो ताई क्लासिफिकेशन बो तंगो ते नंबर ऑफ वैकेंसी तंगो नरक नाय नायदि training scheme tongo category 1 ta category 2 tongo o jaga onko 2 years in training nai stipend borjak nai oro 24000 first year onko second year onko 26000 khlai rejak nai technical officer je oro group chi tongmani abo civil tongo sinst ni kaisa post qualification ke BE BTech nangnai civil haikano tongo jaga o electrical electronics mechanical tongo charta post tongo sinst rok ni bagai obo angka angka je diploma hayakai BE hayakai BTech khlaijak rok ni pagai tei norok oro kwbangma post no nogui manai o jagao tongnai technician B oro tongo boiler attendant sinst rok ni bagai tinta post tongo qualification angka oro SSC plus tai second class norok boiler attendant ni certificate tongkha norok apply khlai manai tei haikeno tongo te kaisa oro training scheme o training scheme o tongo category 1 o jagao je training rok ni bagai abo angka angka 2 years ni bagai nai chemistry o tongo ST rok ni 14 ta oro BSc khlaijak na nangnai chemistry hayakaba BSc with physics chemistry obo rok khlaijak tongkha norok apply khlai manai PDF norok qualification nai manai ang description o riruana haikai architecture civil ST rok ni kubangma post tongo jagao oro tongo chemical electrical engineer rok ni bagai bo diploma sinesti rok ni bagai electrical 12 ta tongo 12 ta post tongo diploma electrical khlaiken oro apply khlai manai tayo jagao tongo industrial safety sinesti rok ni bagai kaisa tongo diploma haike degree khlaijak na nangnai saka norok nai di o jagao norok tomung no interested tongkai to norok apply khlai manai teo jagao angka angkai SSC khlai mani yagulo jagao norok ni je trade rujak tongmana jagao norok oro ITI khlaijak tongkai norok apply khlai manai o jagao kwbangma post tongo fitter welder tai mechanic machine tongo tool maintenance kwbangma je ITI khlaijak roni kwbangma jagao trade tongo tai post bo kwbangma no tongo SC ni ST rok ni bagai obo angka angka norok class 10 pass sangai norok ITI khlaijak je trade mention khlaijak tongmana jagao a trade o norok ITI khlaijak tongkai norok ro apply khlai manai tei o jagao physical standard rijak norok nai mano bo ang PDF no description o riruana direct requirement ni angka angkai je tinta post tongmana jagao minimum kai to 18 tai maximum ka 35 30 25 rijak norok obo nai di norok bo post to apply khlai nai tai noni age rok bai norok ridamano obo kisa nai norok apply khlai nai mano te kisa tongo training scheme angka angka 19 simi 24 na nangnai category 1 no te category 2 angka 18 simi 22 jora se khlai manai te o jagao ST rok ni bagai angka ngai to 5 years ni relaxation manai angka angka norok bo post to apply khlai man norok bo post to apply khlai man norok qualification bai bomo mili norok apply khlai di bahagi apply khlai na angka official website no angri ruana tai apply link bori renai description no norok aro thangai norok online no apply ma khlainai application fee
oro je post norok apply khlainani joto post no sini strok ni bagai kangkai application fee nanglak oro free ono sini ST candidates rok qualification milikai free one apply khlai manai tei oro exam ni center kangkai sini agartala ono exam center tongo je post norok apply khlaina musungo abo post agartala ono exam bo ngai kangkai tai documents rok ni bagai oro reject tongo norok nainai di PDF no manane tai documents verification pro norok ni tam documents rok verify rok ngai abo nainai di naiman yagulo norok apply khlaina musongkai to apply khlai kangka norok tabuk phana ni channel no subscribe khlaiya ko kangka subscribe khlai ready ang omahai no ketal job advertisement ta online information related videos na kangka tinin bagai am sunong situng jotono no hambai